Marumo Gallants e fentse motshameko e le mebedi ya yona ya pula madibogo mo Group A ka tatelano mo kgaisanong ya Confederations Cup pele ga go fengwa ke USM ka dinong di le pedi go le fela kwa Algeria sebaka fela sa beke se se fetileng. Le fa tiragatso ya setlhopha seno mo kontinenteng e le e kgatlhisang ebile e ba kgontshitse go fitlhela kwa legato la mantshano mo thonamenteng eno, tiragatso ya sone mo leagueng ga e kgatlhise. Gallants ba mo mogatleng wa loko ebile ba ka nne ba rengwa ke selepe sa magagana kwa bokhutlhong ba setlha fa tshameko ya bona e sa tokafale. The challenge is more about the traveling and it becomes a mental aspect. Now it's not more about how much you can put it in terms of your physique, but it's a matter of managing the minds of the players to remain confident, knowing that obviously the league is the important one because it's the league that takes you to the Confederations Cup. As players, what we told ourselves is that since there's a continental cup in the league, we just told ourselves that we just have to take one game at a time. And I believe obviously playing the Confed, winning games on the Confed, again is giving us that confidence, obviously going to the league game. So we have to take it as serious as the league game because the more we win, the more obviously the morale will be high. Ga jaana Gallants e santse e sekaseka maemo fela tla tshwanela ke go tsaya ditshwetso tse di popota mo nakong e sa fediseng pelo. I just feel like we as a team we did not start well with a number of challenges that we had, and when we get to the Confed, almost some of the things were knitted well and we were able to because we wouldn't say we go and play differently when we're there, then we come back, we don't play the no, not that well. Motshameko o tla simolola ka ura ya boraro thapama ka moso kwa Dobsonville Stadium ka kwa Soweto.